election perem lu autonomous council ke hang pot jila ke hang pot district ke hang pot perem tan hati bin jut kok lah akapre ke tum sikit hek hala tum si cerai ni pula cerai le amat pilo cuma tha jak hong po proxier ni 19 la pra 1952 ningkat SC boot dak DC ke do hot alang li 1951 ningkan council interim council ke form ya phan karbi det amen bang krehini lolo Assam government deng de det lo kopya pasi ke deng de thike 6 schedule ka selam hot Assamese tumke problema chesong dun piglo against kapit pasal lam long le de dia phan kulodhor choli ha pulo oruhini kumar chaudhuri pulo lapen ha phian ke gopinath bordolo yamatalo ka chesong dun pedunang ne pu lapen ke anut kaprek ta dolang ha West Bengal pen mania Mukherjee puda dolang lapen Orissa pen B das puda D das khala ta dolang sik schedule silam nang ne la ke naga tu munit apu chebek roy tu phan le pisi ke selam pinang poma la dak sikit tok do la so kitab la constituent assembly debate akitab la constituent assembly debate akitab la ke parliament si ke print arthat lui khangjang ini tum kitab ka porhe selat atung ke theklok ta pusi acha anke selam nang ni pusi ke gadi amat kopilo 1951 aningkan ke bangkrehinia men lo deng de lo Assam government tu government ke hala so ke la interim atum si ke dolo ke hala so election avela 52 ningkan si election ke do ke ni 52 ningkan si election do la posi hala tum deng de lo an ke pilo cuma tha hala hedi nang ne silam nang ne wa munet atum ruhini kumar chaudhuri ke borpeta sor bodadi borpeta sor hala tum ke original ke bengali kina hala tum ke Bengali community hala tum bangke amat ko pilo ma cuma tha ini tum ban janardan pathok nang toilo bor peta pen alang li tum che phoche rolo mene kini dat lo amasi anke janardan pathok nang li lo anke alang li ko pipilo nga chumprui dun sini dat lo amat 1953 aning kan ke 52 aning kan lo bang ingkoi rapli amen lolo bang ingkoi rapli pen bang throk ke tribal kali sik schedule ka pipuk cheng lo lai lo sik schedule ka selam ke 1949 ka petang ke 1949 November 26 arni di sik schedule ka selam ka petang cheng ka petang pe mil anke 49 50 51 52 ke tum pipuk dun lo karbiang lo hello pipuk dun cheng lo power pilo autonomy nang ne ko hala so pen lo ke cheng du hala so ko pilo la tribal ka leader tum phan member pivek nang ji pu ko pia the ki pu nang ya the ke du hala so 1951 ho tribal tum one bang pharong bong pen bang pivek 4% ana hala bang so karbi tum 88% la pen inglong so an pangrum pen 96% hala bang so ho anke la son ake chok chen ang ke klem pen a jok ko pipilo mak ka che plak de 1953 aning kan ladak kita porhe pon erno te der pik bo ili tum methang along le arondo bodi tribal tum methang along le arondo rengma tum da tiruvenu song sadven fudo bodi hala tum si long le ki piji la pen kukia tum ta tul song wai sa pudo hala tung hausa tum si long le piji la pen ke di mahasawa tum ke selayaro tum si konang tum si long le piji eronji pata piji karbi tum ke servan ke do rong asar tum si pota piji ili tum pota long at already ili tum pota we pudi non ka chang dam dam body Sidul ki puke hala nang tum ke do bom Allah allo nang tum ke do bom allo
hala lepang tang nut po pan si la siksidul ka salam bang lo endun ripu nang tum otonomi pulau mati nang metang pulau mati bang along endun rong tu otonomi ka lidet pu laki otonomi ka lilu bang along hang dun rong lo te laki metang po pan si otonomi oto poke metang poke di oto rickshaw metang dam boy rickshaw oto rickshaw la si autonomous council la bangso council metang si claim void po an ngamati di la si autonomous council ante 1953 aningkan Assam Land Revenue Regulation endun tu wrong Assam Land Revenue Regulation 1866 aningkan kaselama po hala si endun tu wrong hadak ke tribal atum fan reserve hadak to ti chapter 10 along to chapter 10 along ke lake plain tribes atum fan lata plain tribe and other backward classes po fan hadak to labang 1948 aningkan si labang so chapter ka pilut dun 1866 si kasalam 1948 aningkan si chapter 10 ng mga pilut dun ilitum aphan autonomous state inglong as autonomous autonomous di council selam lo halo so rupnat brahma ke council rupnat brahma ke constituent assembly lo member lo ilitum alar ki dun bang ke lake labang ke Reverend JJM Nichols Roy Reverend JJM Nichols Roy anoksa la hello Reverend JJM Nichols Roy ke ilitum HAD minister halabang sohut tek pick apotsi alang lipan membership pon lo alang li ke Amerika pen si pass la pen Scottish College pen si pass la pen ke siksidul pedo bek lang ji po aboy ke pido na bangke la hello la ke Dr. BR Ambedkar la ke council ta ke tok constitution ta ke tok bang lo alang li ke mahar akai mahar po atrai Maharashtra long alang li ke barista rakam London si ke claim ke pas ha London pen Amerika pen tek pick apotsi alang li pan Jawaharlal Nehru la pen Mahatma Gandhi tumta nangle o constitution tok nun pura drafting committee chairman alang li pan si bat si alang li tok det lo lake bamun na tumda ateng ke la pan ke hijim memi po bang la bang ke hijim pick lo la pan ke alang li Chainong agari ta arludun long le alang li tum bamun tu puke Chainong si la so muni la par ke sabam la si Chainong agari arludun kurang lo alang li pan pisun tutuk la si ne Chainong atum terbang ni dak amasi alang li pan pisun tutuk lo la si la tum si tok lo anke kopi lo 1953 aningkan itum si Jak Hong Put Jak Hong Put 21 arni inquiry siar ni ilitum along li al aron ke chevar pit le non halabang so along li aron asonte labang so area non dak jirjar pu badila ha jirjar ke komat aram lo pusi ilitum arjuja pot komat aram lo la ha hala kang burabang e puji labang so munit aram le puji hala so terang hem pusi tati mung hem aram lo le la ke puji oh puji je ande la tum hello aram ke long tang lo ke ram hok ke long tang lo ke ram hok pu ke patta karbi alam ke hok pu ke di patta pu ke hok pu ke di patta nahi dega pu he di ne patta nang pite ke pu he di damane ne hok eko papan bodi la si ram hok Masih itu ipu nang ji. Apa laki puji apa si sidul tak selam lu. La si Mizoram ke non da ram pagadi pu. Ame thang area ngen aram lo la hala so mini aram pagadi no anta ipu. Allah long sala tum ke tok det lo. Sidul la teng pen. Ili tu ma bangke ke war tu cho tipu ke karbia culture sing hon pik puta hon ne pia lam pu ne pia lam ne sing hon pu ne kai pi karbita kai kang tim pu badi pu dun ke an ke hapu ke rong asara phanda jak kong pinang ne pu badi ke putu serwan captain nang ne pu badi ke putu pon chayot si ke nang ji pu badi ke putu pon chayot pu ke pilo bang ho ing ni prong
a committee body pon pang ho ing ni from a committee konan la kang ni from titi na tum hindia sinima ke lang tum ange thek long bom le rong ang bong theng pia rum ing ni from titi la se hadak sim kaching wai titi ala helo pon chat la son ili tum bangke karbia tum servan ke bang hong parla long se ing ni ji kalima kalang at least emar lo se kang ni ku lo bang lo ke be theng pia rum tot from bang dong be ma hong parla long ba ing ni pe mia bang se ke melon te itu memu body apa itu bang cap body ke dota kalau dengan bang covid la si Delhi ni tu jakas pen lam ka dan ahut ne pulo ne tung ke servan cap pe dovek jik pulo ang hadak ek ke property additional director bang pulo ne tung ponchait nang bivek jik wa arita la pulo amasita nang bibilong leder jik pune tu dai la pulo dan la si ponchait angke nili sini ye thaparet ma di Constitution along sido lagi 243D along sido nang tum servan cap hello nang tum apon chat lu budak ke tok do yo ni por header po 243D ponchat means an institution by whatever name called amen a link pentabe of self government constituted under Article 243B for the rural areas. Town ar lo bangkali rural area sama. Town ar lo bangkali lagi itu silam dia hello. Kopi lu gisumpo la thak thak silam dia hello. Ni tu bisara lam ni tu soceng ke ronghang rongbong soceng ke recho rong ke R2P du. R2P pun dia data itu R2 cap silam dia hello. Pilo lah. Word cap body R2 cap kukuk hello. Pilo ke sunggia kam ke do. Son silam non pusi itu man lak sikidul nang pilo tiho. Angke itu ke cewar tu jorti. La jerso nang pian kan nang cewar tu corlang autonomous state ko nat lo magi kimpo ta aku la ta cewar tu corlang anti state nang ji pu Hong Kong body. Election cedan dun hai det memang jok ta resign hai he. Kalima kala jok ta resign hai he ningkan cap lo ne krihini lo ne hai ke hai dulu ASDC atumta leader phan ne lige lu hak apa jo a hok sikitin lo alang ni tum phan ka cedan pe melo sikiti amasi ne li arjulo a top leader ba phat CM phan arjulo ne li hal se government officer la amasi ne li arjulo ko hello la so la autonomous state ko anajir dingi ma ke longji ko ne li arjulo amar bange ingnek khu ne li ka the rak thulo ingnek thurong bange ne li ka the rak thulo pe por lo ma ni tong ki liver lo ma la ho pulo ne ke mata ingnek thu me lo ma autonomous state man tu lo ge longji pu kar ju ke lupik a question no ma la ho pulo ne ke mata tu amasi ne li ge manghu hak lo ma si lang lor le he hala ta chi ma tha it lo kom yo amasi ningkan proxy bagai nang ibu pudi ningkan grihini hadak dodon dak anda wan tik sedat ni ningkan proxy kali ni itung ke son si politik sudah kitin body lapen tu piklang thu kitap lagi thanyi de yo lahedi lasi ladak m along ladak Article 43M along aku putu de ha. Nothing in this part shall apply to the scheduled areas referred to in clause 1 and the tribal areas referred to in clause 2 of Article 244. Si panchayat ke sik schedule along ke pedulong li. Pedulong ji panchayat ta seta servan kep pong si pedulong po karbia tom panchayat. Lapen reng ma do manke tirup bunyo song sadven sige dopo kukie do manke tu song waisa sige dopo lapen khasia do manke de dorbar snong sige dopo garo do manke aking nokma sige dopo lapu helo dakipu atema auto no mas pugadi nang metang pugadi
Poncat kalang lo autonomous ta alina lang kalilo liti ala ta driver bang si horjun pemil damaling si ta tong dam der damang lo non ilitum council ta la puson tak acha la si hedi nilitum pulo nili 2016 nilitum election ke remptir vote afiadi ASDC HSDC atum review a meeting along nili pulo la aprang ta pubom lo nilitum top core committee atum bangai nitum chingki bom titi nang litum tanang chini dun hoi titi mene so bang pho nitum core committee along ke do nitum chingki bom titi lo ne pulo sik sidul leja semet bang tang nanti itum sik sidul hang bo autonomous state hang bo mama la ke do tang jakong an ke chewar tu bom lo temo autonomous state nang long lok se ta sik sidul la vedet lo te hang jakong da vedet general state ji la ke general state Assam puson anaji lake anya thanga le velu busineli pu bom le hadi amar kadu eta nang che kroy dun hai he ide bihari leader bang eje ASDC by HSDC bihari leader bang neli phanar julo meeting along ha keronia duk keroni gali dongka lo nar julo nang tum autonomous state long lok ten ni tum phanang plum lap jibu puyu nar amasin ne nang plum kli autonomous state le long lote seta autonomous state long le det the six schedule ke ni tum ki ot pang tang po nang tum bang ya su sung che ji ni mata ni ke thak du athema autonomous six schedule long si la lamang ne tok lap ke di tribal area la ke ke tok do ke di la ke tribal area aku la ke constitution pula ke di la so six schedule ke constitution pula ke hodi Ladakh la ke constitution la ke BL Hansaria pulo Ladakh ke sixth schedule to the constitution is a mini constitution governing the administration of tribal areas of eastern part of our country is a mini constitution la pen aku lapu Muhammad